Umugabo wari wubatse yari afite umugore n'abana batatu, yanasize n'uruhinja rwari rumaze amezi atatu ruvutse. Yagize ihungabana uwo munyonzi azobaraho gatoya akururwa n'amapine yo mo hagati, niyo yahise amugonga umutwe uhita umeneka. Warugi yarahetse abamukubise agwa igihumure abahisa mukandagira agahanga. Mugomba kutuvugira kose turababaje, dore n'ubu nanjye agahinda kanyishe. Umutwe uba uramenetse, biba ngombwa yuko ubwonko butaruka bugasandara ahantu hose muri mu karere ka Rulindo, umurenge ni Tumba, ahabereye amahano akomeye cyane. Ni mu gihe hano turi habereye impanuka hapfa umugeni abandi barakomereka. Ni mu karere ka Rulindo. Iyi mpanuka ngira ngo yarijije abanyarwanda benshi cyane, yasakaye no ku nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Nje kubabwira ukuri, nje kubabwira ibyabereye hano mu karere ka Rulindo. Ni mu gihe imodoka yari itwaye umugeni yaragiye kurongorwa, byarangiye rero akoze impanuka apfira mw'uno muhanda duhagazemo. Hano hepfo gatonya hari polisi yatubujije gufata amavideo kugira ngo tudasibanganya ibimenyetso. Batubwiye ngo baraza kutuhamagara dufata amavideo nk'abanyamakuru kugira ngo tudafotora imirambo, kuko harimo benshi bakomerekeyemo. Nuko havuzwe uyu mugore wari ugiye gushyingirwa, nako wari ugiye kurongorwa, abandi nako bigize bavurwa kubera ko bakomeretse. Uwapfuye niwe wavuzwe. Yapfuye urupfu rubi cyane. Rero mbabwire ngo yapfuye urupfu rubi cyane ubwo yangiritse, bamukuye mu modoka barimo bashyira mu mashashi, bazingazingira mu mashashi kugira ngo imodoka ya moruge imujyane. Abapolisi baravuze ati mwebwe muye mugiye, tubanze dukore ibyacu birangire, namwe nk'abanyamakuru muraza mukore ibyanyu. Ahangaha rero polisi iri hariya hepfo gatonya, naza kuhabereka neza, dore ndahabashyira kuri kamera muharebe, naho turaza kuhagira ukuntu byagenze. Rero uyu mugeni yaje kwitaba Imana ubwo yaragiye gushyingirwa. Banyarwandakazi, impamvu nje hano cyangwa impamvu nje kubakorera ano makuru, hari ibihuha byinshi biri gusakara ku nkoranyambaga bavuga yuko iyi mpanuka yakomerekeyemo umuntu umwe ari nawe wapfuye. Iyi modoka yari irimo umugeni ndetse n'umugabo. Urumva yuko umugabo nta kintu yabaye, ariko umugeni yaje kugira ute? Umugeni yaje gupfa. Iyi modoka rero yakoze impanuka iri mu bwoko bwa Hiyasi. Imodoka yakoze impanuka iri mu bwoko bwa Hiyasi. Yaturutse araruguru mu ikona yirukanka. Hano hepfo gatonya niho yahise arenga umuhanda, ariko ntabwo yaguye munsi y'umuhanda, yarenze umuhanda agwa hejuru y'umuhanda, agongesha ku isayidi y'umugeni, yagongesheje ku isayidi y'umugeni, aho iyi mpanuka yatewe n'uburangare bwa shoferi. Iyi mpanuka yatewe n'uburangare bwa shoferi kubera ko shoferi yarangaye ashuduka imodoka ayinaze mu mukingo, birangira rero uyu mugeni yitabye Imana. Umushoferi utwaye no modoka yangiritse, yakomeretse, ariko nta kintu yigize aba, ariko ambirasi irimo iraza gutwara abakomerekeye mw'ino mpanuka. Ngira ngo murimo murabyumva, turi ku muhanda hari guca imodoka nyinshi, ariko hano nta modoka nyinshi ziba zihaca cyane kuko ni mu mihanda yo mu ntara. Banyarwandakazi, nimba rwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe kugira ngo ufungure inzogera. Ngiye kubabwira inkuru irambuye uko byagenze. Ese uyu mugeni koko yapfuye bya nyabyo? Ese iyi mpanuka n'abandi bantu bayikomerekeyemo? Ese iyi mpanuka yatewe n'iki? Ese abapolisi baravuga iki? Ese umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo aravuga iki? Reka rero duhere ku cyambere. Iyi mpanuka yabaye mu masaha ashyira saa 9 z'umugoroba. Twatunguye natwe nibwo twahageze saa 9 z'umugoroba, bivuze ngo iyi mpanuka yabaye kare. Noneho kuba kare guhamagara abapolisi igihe bahagereye, natwe nk'abanyamakuru igihe twahagereye, urumva ko byose bifata mu masaha 9 bitewe n'igihe twagereye n'igihe n'abapolisi bahagereye. Twahageze n'abapolisi bahagera, bashinzwe gupima impanuka nyine, bundi baba bitwa traffic police, baba bashinzwe impanuka zo mu muhanda, ariko ntabwo ari bo bonyine baje, hajemo n'izindi nzego z'ubutabazi, ambirasi n'ibindi binyabiziga bitandukanye byahise biza. Ubwo ndavuga imodoka itwara imirambo nyine ibara ambirasi, ariko bitwara imirambo, hazana ambirasi kugira ngo abakomerekeyemo hano mu mpanuka babashe kwitabwaho n'abaganga bataza kubaburira ubuzima. Rero iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'umushoferi, ubwo umushoferi yakataga ikona, ntabwo byaje kugenda neza, yarangayeho gatonya birangira imodoka imwurije umukingo. Shoferi yangiritse, shoferi ntabwo yigize akomereka cyane, ariko yakomeretse nawe ari mu bitaro. Banyarwanda rero, impamvu ndi hano cyangwa impamvu ndi kuno muyoboro, ndashaka kubasobanurira ikintu kimwe, imva n'imvano uko byagenze. Ari akantu gatonya mutumvise cyangwa mutigeze mubona mu biganiro byinshi byagiye bikorwa. Uyu mugeni
ni ukuvuga ngo nanone ku cyumweru gishije nabwo yigize gukora impanuka ndetse ya moto. Ese ibi ngibi byaba ari ibitumano? Ese uyu mushoferi baba bamwishyuye kugira ngo akore impanuka yica uno mugeni? Ese kubera iki iyi modoka yapfiriyemo umugeni gusa? Ibyo bintu mubanze mu bitekerezeho. Ariko kuri kwa nyako guhari nuko umushoferi yagize uburangare, imodoka ikarenga umukingo, imodoka ikangirika, n'abari barimo bakangirika. Nuko nguko byagenze. Atwaye turi ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Tumba, niho byabereye. Byashenguye abanyarwanda benshi, mbabwiza ukuri, byarishije abantu benshi. Abari baraho ngo bari mu marira bavuga ati yapfuye urupfu rubi cyane, kubera ko impamvu ranyu babwira ko yapfuye urupfu rubi cyane, bamukuye mu modoka ya Hiyasi yakoze impanuka, bamushyiramo nyine ni ukuvuga ngo bamufasha bamushyira mu mashashi, uvuze ngo yari yitabye Imana, nta garuriro na rimwe yari afite. Abaturage bavuze yuko cyangwa babonye impanuka iba nibo batanze amakuru agira gutya ngiye kubahereza hano kuno muyoboro, ngira ngo aya makuru nta wundi muntu wigize ayabahereza.